mu karere ka Rubavu abantu 11 aka kanya mu mugoroba w'ijoro ryakeye. Muri aka karere ka Rubavu, akarere kari icuraburindi. Icuraburindi nta kindi cyarizanye, ni impanuka ikomeye cyane y'imodoka nini cyane yari ifite plaque ya Kenya, yaje kuba igonga abantu 11 bahita bahasiga ubuzima, harokoka umwana umwe. Ubu aka kanya nawe biravugwa yuko ari hagati yo gupfa no gukira. Yatewe no kutaringaniza umuvuduko by'uwari utwaye ikamyo. Tukaba rero twibutsa abantu yuko bakwiye kujya bareba ubuteganye bw'igihe ndetse n'ikirere n'umuhanda bagezemo kugira ngo habeho kuringaniza umuvuduko, kugira ngo habeho gukumira impanuka nk'izi ziba zatwara ubuzima bw'abantu. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Munanirwa Prosper yihanganishije imiryango y'ababuriye ababo muri iyi mpanuka, ndetse aratangaza ko yahitanye abantu 11, abakomeretse bakaba barimo kuvurirwa mu bitaro bya Gisenyi. Abantu 11 mu karere ka Rubavu ku munsi w'ejo mu mugoroba ku isaha ya 8 habereye impanuka iteye ubwoba mu murenge wa Gisenyi hafi y'ibitaro. Imodoka yavaga muri Kenya yari ifite plaque ya Kenya, yaje kubihura na Rava yari irimo umuryango uvuye gusenga. Irangije abantu 6 bose bari bayirimo bahita bayigwamo, ariko kandi yari yahereye iruhande muri uwo muhanda igenda igonga abanyonzi, igonga abamotari. Ubu aka kanya abantu 11 bamaze kuba bitaba Imana. Umva umuyobozi w'aka karere ukuntu abivuga. Mbere na mbere mbanje kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo baburiye muri accident, muri iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Gisenyi mu kagari ka Ntengo, hano hafi ya y'amasitasiyo hafi y'ibitaro bya Gisenyi ku muhanda umanuka. Ni impanuka yabaye mu masaha ya 8, ko nanjye nayigezeho imaze kuba. Rero umunota yabereyeho ntabwo navuga neza, ariko yabaye nyuma ya 8, muri ayo masaha ya 8. Ni impanuka rero yatewe n'ikamyo yamanukaga, hanyuma igwira imodoka yari itwaye abantu bari kumwe, ariko mbere yo kugwira iyo modoka yabanje no kugwira umuturage wagendaga ku muhanda, ndetse n'abantu bari kuri moto. Ubu rero tukaba tumaze kubona, ariko nta yindi mibare isigaye, twasanze hari abantu 11 baguye muri iyi mpanuka, harimo abana 5 n'abakuru 6. Icyakora hakaba hari umuntu ugihumeka uri gukurikiranwa n'ibitaro bya Gisenyi. Yes, ikaze nanone bakunzi ba Nebero nshya. Ingorofani ihinduka indege, karito ihinduka etaje, umuserebanya uhinduka ingona. Kubera iki se wowe? Ahari kurira kwararira umuntu, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yego, kandi mboneyeho umwanya wo gushimira wowe wakoze subscribe hano kuri Nebero nshya. Yego, turi ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 3 umwaka wa 2026. Turashima Imana yuko kandi kituzigamye. Turashima Imana yuko iduhaye ubuntu bwo kwinjira muri uku kwezi turi bazima. Impara abaririmbyi b'impara bo bararirimbye ngo n'abataragize aya mahirwe nabo si ku bwabo. Niba hari ikintu kiri kugaragara ni impfu ziriho. Ejo nahoze ndimo nganira n'umuntu, ndamubaza ngo ese koko impfu ubundi
ziterwa n'iki? Ese ubundi impfu ndi kubona namwe murazibona? Ese ubundi impfu ziri kubera hano mu Rwanda ziterwa n'iki ko impfu zamaze kuba nyinshi? Arangije arambwira ati wa muntu we, impfu ni nyinshi koko. Ambwira uburyo impfu ziri kuza n'ikigenda kizizana, ambwira ukuntu abantu bari kwicana, arambwira nza kwibuka yuko hari ubuhanuzi bwavugaga yuko abantu bagiye gupfa ari benshi. Twebwe tukumva yuko intambara igiye kuba, ishyanga rizatera irindi shyanga, tukumva yuko indege zizahagarara hano hejuru zikohereza ibisasu abantu bagapfa. Niko twabitekerezaga. Sinsobanura ubuhanuzi kubera yuko iby'Imana by'umwuka bisobanurwa n'umwuka, ariko niba hari ikintu abantu bakwiriye kumenya, ni uko twasohoye mu gihe cy'impfu nyinshi. Ari nayo mpamvu abantu bakwiriye kuba maso bagasenga. Buriya nihera ubutumwa abantu barangazwa nuko hari ibintu badafite, barangazwa nuko batabayeho nk'abandi. Reka mbabwire, niba hari ikintu nabonye Imana yaduhaye ibyiza biruta ibindi kuba byiza. Icya mbere cyo cyiza kurusha ibindi byose ni ubuzima, ni uburinzi. Si ukuvuga yuko kuba ugenda kuri moto buri munsi, ujya ku kazi ukagaruka, ujya mu modoka, ukora urugendo rw'imodoka, ukora urugendo rwa moto, ukora urugendo rw'igare, umunsi ugashira, icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, umwaka ugashira. Umenya yuko ari ubuntu wagiriwe. Ubwo buntu hari abatabasha kubugira, ayo mahirwe hari abatabasha kuyagira. Nk'ubu ngubu nicaye hano muri aka karere ka Rubavu, ejo ku isaha ya 8:00 habereye impanuka iteye ubwoba, ariko ninkubwira ngo ni impanuka iteye ubwoba ubyumve. Iyo tuvuga ngo ni impanuka iteye ubwoba, nuko iyi mpanuka yaguyemo abantu benshi, abantu 11 bashyira 12, kubera yuko uwarokotse umwe nawe ararembye. Ubwo rero hamwe n'ubuntu bw'Imana, ikintu cyo nabonye, abanyarwanda baravuga ngo nta bapfira gushira, hagomba kubaho n'uzabara inkuru. Ndibaza yuko uyu warokotse, uyu mwana warokotse uri mu bitaro, ari uzabara inkuru. Muri aka karere ka Rubavu rero ku isaha ya 8:00, imodoka ya rumoroke, imodoka nini yari ifite plaque ya Kenya, yari ifite plaque ya Kenya ya KBH 185 yari irimo imanuka yinjira mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se wa Rubavu. Ariko kandi igitangira ikimanuka, amakuru aratubwira yuko iki kimodoka cyaje kuba kibura feri. Mu kubura feri, reka mbabwire, buriya ubanza ariyo mpamvu yitwa impanuka. Ni ibintu biba bitunguranye nyine. Uyu mushoferi yagerageje kurwana nayo, kugira ngo ayerekeze ahatari abantu, ariko kandi uko arwana nayo
ni mu muhanda hari abantu, ubwo ngubwo yahise ihitana umunyonzi aba ahasize ubuzima, iba akigumya kurwana nayo ibiragiye ihitana umumotari uhetse umugenzi, abo ngabo baba bahasize ubuzima. Ubwo ngubwo mu kumanuka hari imodoka yari irimo abantu, yari imodoka ya Rava yari irimo umuryango w'abantu 7 bari kuva gusenga. Ako kanya ikintu cyaje kuba kiba, icyo kimodoka cyahise kigwa hejuru y'iyi Rava. Ndagira ngo ibyo bintu byumve, iyo shusho uyumve. ngira ngo hari video twashyize aho ngaho kuri screen, murabona ukuntu byari bimeze. Iyi mpanuka yari mbi. Benda umva abaturage bari bahari. Umwana w'umuhungu ufite imyaka 14 bamusize mu bitaro muno mu nduza mu ndende, abandi bapfuye. Umwana icyo mubonye mu maso akomeretse gutya, umwana w'umuhungu yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, baracyahumeka ari kureba gutya, kuretse n'amaraso menshi gamugiye mu maso ariko ari kureba. Hari n'umugore nawe wapfuye n'umugenzi yahetse, kandi nabo abasanga umuryango baguma ni ukuvuga ngo ahangaha iyi mpanuka yabereye, hari abaturage bari barimo barira. Nkibutse yuko ahangaha yabereye mu murenge wa Gisenyi. Kandi ikindi wamenya ubu, kugira ngo wumve ubukana cyangwa se ububi iyi mpanuka yari ifite, iyi modoka yaje kuba icika feri, kandi noneho turi no mu gihe cy'imvura. Niyo mpamvu iyi mpanuka yaje kuba iba mbi cyane, kubera yuko reba, kugira ngo iki kimodoka kize kuba kiroha hejuru y'indi modoka, murumva yuko byari ibintu bitoroshye. Rero abantu, imirambo yahise yerekezwa aho ngaho ku bitaro, kuri ibi bitaro, dore yuko ibi bitaro biregeranye. Ariko kandi hari n'icyo umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba yabivuzeho. Yewe no kutaringaniza umuvuduko by'uwari utwaye ikamyo. Tukaba rero twibutsa abantu yuko bakwiye kujya bareba ubuteganye bw'igihe ndetse n'ikirere n'umuhanda bagezemo, kugira ngo habeho kuringaniza umuvuduko, kugira ngo habeho gukumiriza impanuka n'izi ziba zatwara ubuzima bw'abantu. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yihanganishije imiryango y'ababuriye ababo muri iyi mpanuka, ndetse aratangaza ko yahitanye abantu 11, abakomeretse bakaba barimo kuvurirwa mu bitaro bya Gisenyi. Mbere na mbere mbanje kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo baburiye muri agisida, muri iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Gisenyi, mu kagari ka Ntengo, hano hafi ya y'amasitasiyo hafi y'ibitaro bya Gisenyi, ku muhanda umanuka. Ni impanuka yabaye mu masaha ya saa 8, ko nanjye nayigezeho
reka twihanganishe rero twihanganishe abantu baburiye ababo muri iyi mpanuka. Ariko disi ikintu gikomeje gushengura abantu cyane cyane umuryango mugari w'Abadivantisite ni uko baje kuba babura abantu bari bavuye mu isabato. Urumva yuko ni ibintu bitoroshye, hari harimo abana batoya, umuryango muri makeya ni nkaho warimbutse. Hari ukuntu umuyaga uza ari mwinshi ukarimbura igiti, ukakirimburana n'imizi n'iki byose. Ibi ngibi bijya gusa, uretse aka kana karimo nako kameze nabi, Imana ikorohereze, Imana igakize, naho ubundi rwose muri aka karere ka Rubavu habaye icuraburindi ryatewe n'iyi mpanuka imeze gutya. Reka twizere yuko kandi uyu muryango wari uvuye gusenga hari uburyo Imana yari irimo iwutegura. Reka twizere yuko ubu aka kanya nubwo abo usize basigaye mu marira, basigaye mu bihe bitari byiza, reka twizere yuko ariko bo Imana yabatuje aheza. Reka rero nihanganishe abanyarubavu, nihanganishe inshuti z'aba bantu, nihanganishe ababyeyi b'aba bantu, famiye z'aba bantu. Reka tuvuge dutya Imana ikomeze kubaba bugufi, kubera yuko ni ibihe bitoroshye cyane. Abaguye muri iyi mpanuka, reka twizere yuko tuzahurira mu gitondo.